حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن قادي ثم العلم السيوطي ثم صاحب هذا المقام الجدع عبد زوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ويشتعل بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ويشتعل منها qabruhu naran fayadummuhu atak napa ya nika atak wa takhtalitu adla'uhu wa yashta'illu lan murub minha wa yashta'illu lan murub minha saking napa niku wau makma'atun wa yashta'illu lan murub minha mergo saking magma'atun palu se dari beseh sesaumpamana sebodena makhluk ne kaya polong sekabikna awal sampai akhir untuk ngalle palu gelek tokolan sebekal etokola kina dek mayit se tak gena nikah mengeluarkan api wa yashta'illu lan murub minha saking magma'ah apa sing murub qabruhu kuburane si mayit apane sing murub naron genine mengeluarkan napanya mana mengeluarkan api daripada magma'ah palu yang disiapkan untuk menyiksa orang-orang yang meninggal su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Keluar apoi dari kuburna orang nikah agulep atera minha dari sebab napanya mana magma'ah gelek palu alat seuntuk nokol min hadidin dari besek qabruhu kuburna setera naron apa nang kipaneka apa ya keluar apoy la ilaha illallah aneka karo palu netok kolto koletok nika sesampai nyebepaki kuburan nika keluar apoy durung dari lain nika cuma kolto koletok nih kasih bekal toko lagi ada orang ning kubur nih ampun keluar apoy pak fayadummu mongko nyepit
apa si qabruhu hu ing mayit, wa yakhtalitu lan meloncot apa adla'uhu igone iga wekase si mayit. Awak bener-bener meloncot wa takhtalitu lan melesat apa adla'uhu iga wekase si mayit, yani tulang belulang atau tolang ngene ka melesatan. Ampun bareng si mayit gelek sabak ning alam kubur sediain kol tokol bi malaikat sederi beseh seraja namun saumpamana makhluk dari awal sampai akhir sebenarnya kayak pepolong untuk minda ngangkat cemeteh atau palu saya toko lagi gelek tak mungkin mampu. Terus kuburna gelek dari panasah palu neka sampai kuburna orang neka agulep apoy, kuburna agulep apoy keluar apoy maknana. Fayadummahu wa takhtalitu adla'uhu mareseneka abaan si mayit gelek ekepe bareng kuburan ding pon ekepe wa takhtalitu adla'uhu tolang-tolang ablesatan mak. La ilaha illallah. Jadi himpitan kubur ni kebeda. Bentada orang saya masuk ke kuburan baik orang coba orang bagus pasti kepek di kuburan pasti. Baik orang bagus orang coba masuk ke kubur mesti kepek di tanahnya pasti. Cuma ngepen kuburan de orang sesoleh engak ngepen embuk dekat anak. Walaupun kepek bi embun tapi karena ngepen gelek penuh kasih sayang sehingga kanak kene se kepek gelek tak masa terseksa. Mun angak, mun celep angak, mun ojen tak kaojenan, mun panas tak kepanasan karena kepek bimbun. Ngepeken kuburan de orang sesoleh engak ngepeken anak engak ngepeken embuk dekat anak. Adapun kuburan mun ngepek de orang setoleh orang secuba engak ngepeken moso dekat moso. Ya tak nengnya becek ring moso na sing ngepek. Hah? Kepek dari budi dari mana? Cek ring lemoso sing ngepek dari budine ka moso. Maka kuburan engki sekak dinto ngepeken deka orang secuba engak ngepeken moso deka ketemuan moso. Saya abai masuk ke kuburan nika pasti kepek pasti ngerasa aki himpitan nika pasti. Wanita pun nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abul Qasim edabuaki tineng al-Imam Abul Qasim As-Sa'di la yanju min dhaghdatil qabri salihin wala talihin. Kata beliau al-Imam Abul Qasim As-Sa'di mengatakan tidak ada yang selamat daripada himpitan kubur baik orang yang soleh ataupun orang yang toleh, orang bagus maupun orang coba tak bisa selamat daripada KPN kuburan baik orang soleh atau orang toleh. Hati-hati niki dukung kelaban hadis nika nika juga perkataan saya kita buaki tining al-Imam Suyuti. Penjelasan Imam Suyuti juga nerangaki tentang penikah dalam kitab Hasyiah Suyuti. Beliau adabu nerangaki sedabuaki tining al-Imam Abul Qasim As-Sa'di la yanju min dhaghtatil qabri salihin wala talihin. Tidak bisa menghindar, tidak bisa selamat min dhaghtatil qabri daripada himpitan kubur salihin wala talihin baik orang sesoleh
atau orang saleh, orang bagus atau orang coba. Ghair anna al-farqa bainal muslim wal kafir fiha dawam ad-dhawtu lil kafir. Cuma perbedaannya Rasid beda dah nak kan ini dah. Cuma perbedaannya ghairu annal farqa bainal muslim wal kafir fiha dawamu dhaghti lil kafir wa husulu hadhihi al halah lil mu'min fi awwal nuzulihi ila qabrihi thumma ya'udu ila al infisahi lahu. Beda-beda dah. Cuma bidana al-farqu bainal muslim wal kafir. Bidana ngepen kuburan da orang se-Islam da orang se-kafir, wal kafir fiha dawamu dhaghti lil kafir. Adapun orang se-kafir selama-lamanya dalam kuburna terus ekepek, Pak. Ada ambuna. Wa husuli hadhil hala lil mu'min, adapun orang yang beriman engki ngerasaki himpitan daripada kuburan tetap ngerasaki fi awwali nuzulihi ila qabrihi thumma ya'udu ila infisahi lahu. Hanya pertama kali masuk ke kuburan nek saya kepek marsine kampun jember. Tada orang sebisa menghindar daripada kepek na kuburan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, inna lil qabri dhaghtatun, sesungguhnya pada alam kubur itu terdapat himpitan bedekepean. Can Kanjeng Nabi saya ada bu, inna lil qabri dhaghtah, yang dalam kuburan ini beda himpitan bedekepean. Walau kana ahadun najian minha, naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya ada satu orang pun yang selamat daripada himpitan kubur, maka niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat daripada himpitan kuburan tersebut. Cek saking beda salah situ orang selamat dari kepek na kuburan, maka niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat daripada himpitan kubur. Ternyata Al-Imam Sa'ad bin Mu'adz tetap ngerasa akid pun Kanjeng Nabi. Padahal Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz nika sampai aras nika goncang, Pak. Bentak kung tangkung semandiin para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beliau neka adalah seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bekto sayetuna Kanjeng Nabi neka tak ingat biasa na buruh berkak sampai sandal neka locot Kanjeng Nabi. Talena sandal Kanjeng Nabi neka tak tepak locot. Ben Kanjeng Nabi tak sempat mecek sandal apa neka walaupun locot dari soko suci Kanjeng Nabi ajalon kabi kak tebrengkak can bahasan reng mangken. Sampai Kanjeng Nabi neka seburu kak tebrengkak. Sandal ni ke sampai locot talen. Sahabat heran, napa ya Rasulullah? Sa'ad bin Mu'adz lah ada umur engkau takut malaikat kade mandiin, engkau takut kadein malaikat masuk de bunguna Sa'ad bin Mu'adz. Sayyidina bereneng perang Khandaq. Ketika perang Khandaq beliau merepatnya ke kene tombak, Pak. Nek ketepun Kanjeng Nabi mun saumpamana beda orang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz mesti selamat. Cuma ternyata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz tetap ngerasaki himpitan kuburan. Tuh ya Allah, dia remah mun baaban. Sahabat nih kan. Sebenarnya nyium astana Kanjeng Nabi, sebenarnya merengaki nasihat Kanjeng Nabi, sebenarnya katengal wajah Kanjeng Nabi, benarnya apolo ngasanting bi Kanjeng Nabi, ki ngarasaki kepek na kuburan. Inna lil qabri dhaghtatun, dalam kuburan jebeda kepean yang Kanjeng Nabi. Walau kana ahadun najian minha, seandainya ada orang situng bisa selamat daripada kepek na kubur dhaghthah nikah, naja minha Sa'ad bin Mu'adz, maka niscaya Sa'ad bin Mu'adz mesti selamat. Ternyata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz juga ngerasaki kepek na kuburan nikah.
remah. Hah? Padahal Sayyidina Mu'adz dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahida sab'una alfan minal mala wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dhamma dhammatan thumma furija anhu." Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadzal ladzi, orang ini yakni Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy, orang ini yang aras bergetar karenanya, karena kesayyidaan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz nika aras nika sampai goncang, sampai taharrak, sampai aguli. Wa futihat lahu abwabus sama, buka pan berempan la bengalangi kangkui nya bener Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, sing ngaromat Sayyidina Mu'adz engki punika takgung tanggung 70.000 malaikat, Pak. 70.000 malaikat. Laqad dhammahu thumma furija anhu, jan Kanjeng Nabi, benar-benar telah dihimpit Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, thumma furija anhu, kemudian beliau diluaskan baginya, yakni kuburnya peluas, tetapi tetap melalui proses himpit kada. Hadis Kanjeng Nabi tentang Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, si aras goncang karena kesehatan beliau, 70.000 malaikat mengiringi jenazah beliau. Wa futihat lahu abwabus sama, buka pan berempan pintu langit kangkui beliau. Laqad dhammahu thumma furija anhu, telah menghimpit, benar-benar telah menghimpit kepada Sa'ad bin Mu'adz ingki panika kuburna, lalu kemudian peluas dening Allah Subhanahu wa taala. Baca kain mainan ekepe ongku jala pola ekepe mone lepas nyaman, mone terus ekepe dedek remah. Hah? Pak apa nyaman ekepe aja tak nyaman, Pak. EKP apa bisa tak nyaman, lumran orang EKP aja tak nyaman kan engki. Ya beda kayak ngerang-rang ngepek nyaman je beda EKP labong ya sakit. EKP apa bil rata-rata ya sakit. Kayak ya ngepek saya nyaman deh beda saya nyaman kayak ngerang-rang orang-orang tertentu. Tadi nang kuburan ya beda ngepek nyaman deh beda. Kayak tentang orang-orang saya khusus. Neng tunya ya beda, kepek nyaman deh ya beda. Kepek lama lah etek je lah. Saya terang lagi kena rajin lewat tua. Kecuali si di bawah umur je ya. Umur 15 17 kan tak tahu kepek ngaku kepek anak apa. Tapi beda saya nyaman, bersih tak nyaman. Neng kuburan ini bersih nyaman, bersih tak nyaman. Ini kan pasti bakal terjadi nih kan. La ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Al-qabru kuburan, raudhatun bedekalana kebunan min riyadil jannah, dari pan kebunan suar. Ini pengajiannya termasuk raudhatun min riyadil jannah nih kah? Sampean mentro tahu nggak apa kebunan swarga? Ya tempat majelis ilmu ya. Ekocak raudhatun min riyadil jannah. Neng Madinah beda raudhah. Di antara dalam Kanjeng Nabi ben mimbar Kanjeng Nabi nek ekocak raudhatun min riyadil jannah. Beda sadebu pacet nih ke tamanan swarga pun. Ma kana baina mimbari makana baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar Kanjeng Nabi bi dalam Kanjeng Nabi neka kocak raudhatun min riyadil jannah. Kini ke kocak kebunan swarga. Dadi orang sak bajange gereja pada bajange swarga. Beda sak debu kuaku tanan niki paungke ke swarga.
tanah antara nah dalam Kanjeng Nabi bi mimbar Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi riwariwi neng kampunan antara na dalam bi mimbar, antara dari mimbar bi ke dalam lain kayak kocak raudhatun min raudhil jannah. Berdesa ada bu jadi ya pajat raudhatun min raudhil jannah, kebunan swarga. Berdesa ada bu tanah na kuaku balik ke dalam swarga. Pahamnya? Kanjeng Nabi ada bu al qabru raudhatun min riyadil jannah, kuburan ini setengah dari kebunan swarga, au hufratun min hufarin niran min hufarin nar, atau cugelengan dari cugelengan neraka. Beda sia maknain hufratun nika ingki peneka bimakna ghurfatun. Ghurfatun nika pada bareng ghurafun, kamar, tempat. Kuburan dia bisa jadi tempat atau berkamar, pada kamar gini kah? King kamar mayat. Kamar mayat, beda kamar hotel, beda kamar mayat, kena ring mate. Nah kuburan ini kayak kocak hufratun min hufarin nar, beda sama nane cuklengan, bersama na ghurfatun, kamar dari kamar neraka, kamar neraka. Imun kamar kemantananya. Padahal buka kamar masih kemantan anyar ini budak kamar masih ring matil buka kamar kia. Harak mun kemantan anyar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Buno hari ngaten lak tetangga lebih kanjen ngaten lak lah tau keng gawok ke dia. Ara apa bolen tepak dadi kemantan. Orang entar kapi kancang adu kapi entar kapi mengucapkan selamat kapi kemantan mati jadi dia karak dia la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus sampai ke kuburan dia baca la ilaha illallah kanca datang kapi mengucapkan selamat jalan geng, benar selamat menempuh hidup baru, selamat jalan, semoga amalnya diterima, tenang di sisinya, macam-macam berbela sungkawa. Masuk ke kamar pada kemantan anyar masuk ke kamar kia. Mari majar mahar, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahrin madhkur. Wis sah. Ayolah buka kamar lah. Buka kamar. Selawat sallallahu Muhammad. Terakhir mantan. Muntaknya terakhir tak kok lopot. Akhir bojo terus cium kopi tanang. Karena tak tahu kan membun. Mereka ni terakhir bi motin, kami tanda tangan. Berdesa ada entek dalam lah. Arendu, nggak sampai. Apa ahiyah suruh mbak udah luar biasa. Masuk ke kuburan beda kamar kia. Pada kemantan king saden tek bene siapa mungkar nakir kayak macam-macam meneng kamar nyaman beda lampun alap kelip bau neru mun kamar dia macam-macam engki beda mahar ki sampean majar mahar kereng bine makia mahar ke kuburan beda mahar ki mun terus selamat ta apa selamat ta mahar ya amal tentu amal sesoleh. Nah lah nikah senerangaki tentang ngepen kuburan ada setai kepe pak sahabat nikah mati neng perang Khandaq mati setu tombak merepat arah sampai goncang pak karena Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz nikah adalah perang Khandaq beliau termasuk syahid, ning perang Badar beliau termasuk norak perang Badar. Perang mangkin nih ke tanggal 17 Ramadan nih ke perang Badar. Bulan Ramadan apa perang pak? Sahabat nih pak. Kanjeng Nabi tak pernah doa sampai ngangkat tanang sampai maaf kalau saya buka telak kelencep pernah Kanjeng Nabi nih kemana doa. Cuma berning perang Badar nih ke Kanjeng Nabi nih pernah saya doa sampai ngangkat tanang dulu aja. Ibtihal Kanjeng Nabi. Ya Allah. Mun pas sampai kalah ning perang Badar maka ajunan tak sembah boleh ning atas bumi nih maka Islam tak bakal beda boleh ning atas bumi nih ya Allah saking dari genting perang Badar
sampai beda solawat Badar. Orang yang saya norok perang Badar nih kah ia cap masuk surga kabeh. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad termasuk min ahlil Badar, termasuk orang yang sinorok perang Badar. Beliau termasuk minal ansor minal muhajirin karena asli penduduk kota Madinah, dan beliau adalah wakil daripada sahabat ansor ketika setiap beda peperangan, tak pernah absen beliau nih. Aneh kekepe biko buran derem maknang matenang kaki beres. Belanda masih jauh ngocak nggak beda gemon sekali. Nah nikah tentang apa ngepen kuburan. Jadi ngepen dah orang saya tak gena, enggak ngepen moso. Ngepen dah orang kafir. Dawamud daltah terus, mudawamah terus nikah langgeng. Sampai bila? Sampai kiamat. Nah apa pecerengah wallahu a'lam. Terus ada bu tumayatihin uli kari-kari teko ing mayit sapa rajulun wong lanang qabihun kang elek, qabihul wajhi kang elek raine, muntin nirihi kang basin ambune, dateng orang laki keleng boceng tak dateng musan sejelengnya kurang jeleng musan je kengan. Qabihul wajhi cuba boceng bauna fayaqulu moko ngucap sapa si mayit fayaqulu moko ngucap sapa si rajul se qabihil wajhi nikah jazakallahu syarran, jazaka muga-muga males membalas kaing sira sapa Allah Gusti Allah syarron ingkang elek. Fa wallahi moko demi Allah ma amilta ora tau ngelakoni amal kang apik sapa sira, bal kunta bali ana sapa sira ana iku batian wong kang kendo lambat ngak sombu mun lambat kan dimate sombu habis seledu batian lambat ani taati saking pira-pira nglakoni taat, wasarian lan kang cepet keras sombuna fi maksiatillah ing dalam maksiat marang Gusti Allah. Orang laki ini kang ngocak seceleng boceng je ngocak jazakallahu syarran, matur muga Gusti Allah melis dek kecuba naban. Fa wallahi ma amilta, demi Allah baan tak pernah rasa ngalakonin barang sebagus bal kunta batian ani taat, baan cek kendur mondok ketaatan. Pengajian tak gelem, beri solat berjamaah tak gelem, Quran tak gelem, ada sih gelem sekali batian kendur. Orang kendur maksudnya nyaman kendur ya, rantai kendur ya tak nyaman. Orang mun kendur dak bareng bagus ya beda pacet kendur ya Pak. Sengkah odi sengkah melolo syari'an fi maksiatillah, oh menurusan maksiat terdepan tak terkalahkan keng cuma dalam urusan maksiat. Oh candreng laki si boceng nih kang ngocak ngak nikah senakoen nikah seceleng nikah kan baan mana soro ngaji aja sama aja ki tangi penutupan ini biasa peto lekoran, kadang bulu lekoran kalau dibudin melolo tak ada urusan, wah ki tangi pasannya ki kare sedikit oleh peto belas ki tangan ki orang berempat 2 minggu aki tenang bayi bauti kendur dalam kebagusan mata terawih gampang karo banyak saya terawih mulai tak ada kalau terawih dan tak ada saya terawih aja sama aja selalu menunda-nunda dalam kebagusan. La turajji fi'la salihati ilal ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Janganlah kamu menunda-nunda untuk berbuat amal yang saleh, menunda besok atau lusa, bisa jadi besok lusa datang sementara kita sudah tidak
menemui besok lusa, tak ketemu bi laku bidu malam. Jak sama aja. Apapun jak sama aja, tobat jak sama aja. Asodako aja sama aja, mun sodako jak sama aja, tak kira lah, tak kira sodako. Merkena ada buah kita yang ulama. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menabi tak salah debu. Idza hamamta bi sadaqatin au bi birrin au bi amalin salihin fa'ajjil mudiyahu min sa'atihi min qabli ay yahula bainaka wa bainahu syaitan. Ada buah kita yang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, jika engkau berniat ingin bersedekah, andik himmah, idza hamamta, andik saja ihtimam, andik pangatero bi sodakotin kelaban sodako, au bi birrin ota berkelakuan sebagus, au bi amalin salihin atau kelaban amal sesoleh, fa'ajil tuli cek sampai kulaban panjenengan mudiyahu, tuli laksanaaki min saati sekala nikah, sesaat nikah, bila andik pangatero andik saja tuli tero apa sampean, tero tobat mengkare kadung tero rokok tek kening sama aja masih uti sesedut letek kening sama aja, kayak urusan rokok, urusan ngakan, tek kening sama aja laku du malam, langsung nyari ngakan, jaga benter, tak sama aja, cuma dalam urusan kakanan. Sodako ini kejak sampai kulun panjenengan asama aja, ana pemana sama aja, min qabli ayyahula bainaka wa bainahu syaitan, mumpung durung kulun panjenengan terhalang oleh setan. Setan ini sama aja diki, mulai sama aja deh setan masuk pak. Pasti masuk setan di mulai sampean pun sama aja. Atau apa tu dudam majeng ki ngoda. Torot lah. Mumpung ki sehat, mumpung abok ki nyaman, neber. Terus apa ring bine de moda setia. Bade semoda segemebu. Abi tak pajur lah. Umur-umur lah tua roh. Abon mau ki ngode pese neku sepeda motor bede, abok mapan abok gagah. Tobat di budi, tobat setia, saya tobatan. Tobat di budi banyak tu sana. Anak sehat setan ya pak. Mun setan si anak sehat pecuriga. Pecuriga cek norod dan setan. Tak anak sehat setan nih kah? Setan itu selalu menghalang-halangi ingki peneka di antara orang mau tobat halangin. Orang mau sodako halangin di setan sampai lebih dari 40 setan sing halang-halangi. Mulai setan silang halangi. Anu apa sudah gak berempa. Kewenam pering ban buta. Mun ban sakit dah mah. Eko ten bisa mergono setan bodo sungun ru kopi ngorajo miramu ana. Bodo tandun. Isangku ni sereman biji ya. Setan ni ngocak. Cak sedekah sedia, ki bodo bekto selain. Ban buta. Burung lah. Hah? Burung sak sodako tetimun sampian tero ngaji cak sama aja tuli jalan lah starter sebedan aja tuli jalan kepek kayak apa mumpung beda tero mula tak tero sekali bahaya deh tak kira datang le tak tero sekali kok tero le tak ada dalam hati mun ki beda tero mun kerja taki depak berhubung le tak tero sekali pak padahal beda kesempatan, beda kesehatan, beda ya nganggur. King baca tak beri pengetero bi Gusti Allah. Lah, pengetero ni kejukan rezeki dari Gusti Allah, Pak. Sampean bisa tero atau betah, sampean ki tero ngaji ya, sampean ki tero salat berjamaah, ki tero sedekah. Mun ki beda rasa tero, ki beda kesempatan. King mun ki tero ni tak tuli, tak tolos bisa sampean tak kerja taki. Burung, pasti burung. Karena setan tak bakal membiarkan kul panjenengan untuk bersedekah, tak bakal setan membiarkan kul panjenengan untuk beramal sesoleh, tak kira. Tetijak sama aja. Engkau mak terus sodako tuli. Kayak rondengan bibinan ya wes. Mulai di pengajian ni tuli langsung buka lemari nah, kunci selorok nah, kalak kapeng.
sedak masjid sahabat nang kotak masjid sebine datang dia budi tungaran muka selorokan iya takok kasih elang-elangi setan kok apa aja boleh ngaji gila apa kau aja idza hamamta bi shadaqatin aw bi birrin aw bi amalin salihin fa'ajjil mudiyahu min sa'atihi min qabli an tahula ay yahula bainaka wa bainahu syaitan oleh ngaji gila can Sufyan Tsauri adebu mun ba'en tero beramal sesoleh tero sedekah tero ngelakonin amal sebagus khusus sedekah ya setan aja raja fa'ajil soro peduli mumpung kita urung elang-alangin bi setan oh jangan sebine terus ada setan ada tak bengalang-alangi kangko mon setan tak kelalang-alang embun setan ri sebagai lang-alang nak kaki sabak ne benelas telasan nama tertinggal se herep-herep asik ke telas anak kita salenan engkau kita meleh ban kita meleh sarong derem merele godol lengeter mun setan akala embun setan sete teh kene bakala kalau cak ade ngrundingan sampean lah percaya dah milih ambul siap ngaji boleh ban long molong rat melarat tadi ngapeng ke masjid saben nang kota buang ke kota ke bingko aja apa sadis songku baca rundingan sampean rundingan bisa apa biar boleh rundingan bi orang sudah kau berapa 1.000 aku cuy banyak mari peker bi benda peker 2 kali cak kasta kebudi lah saya enggak lah cak padahal benih aban seluang pak lu cerai dak di noreng are ratona cerai rela benih ratona noreng je ratona cerai ya orang yang orang jere cak sama aja ya nah apa pun cak sama aja mulai aja rundingan bisa bini ngalah aman to rundingan dari mau ke bandro iya aja tak tegen dengeran kan keng anu nengen atoro kiai wasit ya lah iya kan baru kena kiai aja dari mah anu genteng waduh keng butuh lembu ndak kan tak ketelak bersih deh lemo deh lah ada kan penting rundingan bisa bine keng keputusan ki berning sambian cak bacaan reng bine kan sampean ke dia bacaan reng bine nak ki ngebele dek reng bine ya mon kok iya keng reng bine mon anu takok engko takok anu kadung salah teh pun selakton iki cek takon suara waduh pala remon bener yang dia Odi lek seksa maten boleh reng dia pak lo tersiksa ning Odi serba ketakuan melon bener yang minta sombengan ki rundingan anu sombengan dina pedin kepaten ngen ki kalau ki da iuna benda boleh ngepe anu tolesan nape donatur keliling ro lah ini minta dayu nenge bangunan masjid naki ngebala dereng bine polan tak nyaman tibi engkau ano rela ano reng cawacan nyama keluarga eko ya Allah orang laki apa banja ngedok mari peler reng dia takut kata apa cik sodaku cik takon merina kalampi rundingan merina sarong rundingan THR aja lah apa THR hah ada THR anda ya tah THR meri karo meri gak rundingan boleh langsung bisa rundingan lemon sampean dalam rangka melia napa kendaraan bukan seneng mio apa seneng ebit bande ya sekali-kali kok sana oh iya kok norte ben ya ngejak kapitoro te abbo kok nongko ongku salah bola engki keputusan bereneng sambian cara orang bine ini ke mau ya cek lemel ledak tuku
Mun soro mele tibi baba. Benden aja san mesan. Male selambura barat telasna. Lemare lo osom setio kan telir. Dadi area lapis re dalam beda kain boleh luar beda kain lere larang dia. Mau seberapa? Tingsan mesan lah. Tak ada dikit lah male tero ka dari ya. Yud. Male ka to kang korse. Aro osom re kan telir. Bungun oro mate more ma bere iri ya. Lah san mesan. Tolo selake tak robo oreng, wak ngiding san mesan je. Lele para ngapo aja lo nah. Lah para jinar te geri ya lah. Kan cek lantor di san mesan mun sampe na sodaku jak rundingan mun adaptar haji rundingan gelem ben adaptarakin haji deh apa mas engko andi separo mun separo na benda remang terus dari bapak ro jual mas oh iya tak berapa wah iya pak au tro tawong kok Mekah Madinah beuleng bi beun mosok lebih len odik kendang duku tok jengkang kendeng dung banteng ora sekali-kali sinir aja tak tema tebi sinir ora malah tau di cembolo ngedok le dak Mekah Madinah ro ayo ban di berempa celem bedeng kok lari ya oleh di mah bon nyelengin kok le saben ya malah tak anu dak benreng kok oh ya tak apa-apa tanggeleng lah kejual kapi lah mas tak apa perotole kapi lah iya pak tepak siapa ngaruh mak saya bangke aura haji dah malam 10 haji je lah petong ebu kok Jumatan jalan kada ialah haji can ki air lah neben kok cak neben ngajak haji ngajak umroh cak neben kok aduh tuli buntu mon bereng dia aja pah pebeli ke negara noleh dim nemu dim aja tuli pebeli mula tak dukung sedekah aja sodakoi pak itu ruai pak itu bejeng pak itu ngaji pak itu engkau amasa iya beun wah ki amasa ki nganju ki ngoromatanan beun ki atau gua ya anak lagi beh kok sama sa le burung tak ngaji lah jabi tabit maupun durung buntun tale pekol tengguluk pak dah beda weh nyatanya nak mulai ban beda ya aja mejuang kok kena dari swarga ban beda iya patakis lah jadi orang nyempong durung ban telembun tiring laki lah tak pentos sekali ngaji tak bagi sodako tak bagi banyak rundingan kok abis ni boleh rundingan ya tak bagi ban ngecok tanggelmu aja mater tak nyong apa ya rek aja tak beri na buka kiyang kau ada deki kana anu deki anu ikinul deki sekor senul potong deki binul belum berkata cok ngecok aja kok wah dek remar lebih bingung lah la ilaha illallah pon teti andi sampean andi sajen apa bae pon kerja taki cak semaja mulai setan saya masuk pak tak kira tolong sampean mesti burung ki banyak pertimbangan ini dan itu ki gini ki gitu waduh wis alamat je lah mulai kebanyakan pertimbangan je wis kebanyakan nempeng tak kira jadi timbunan nah idza hamamta bi'amalin salihin au bi sadaqatin au bi birrin Ibnu Imam Sufyan Ats-Tsauri fa'jil tulih mumpung durung mumpung kita elat selate setan kare kadung masuk anak sehat ke kuliwi sampean burung wah jatuh betul burung saya baca Quran burung mak terong kok duha tuli salat duha tuli wudu bajang duha 2 rakaat bae laku bae kah tak kira lah mulai kare kadung setan ni ngalang-ngalang nah cak orang secelong seboceng ni ngocak ma'amilta bal kunta bati'an ani ta'at sari'an fi maksiatillah benda tadi amal apa benda kendur benda monai soro kebagusan
bende tak gelem gencangan bende dekat rahmat Gusti Allah tapi benter mondek dalam urusan kemaksiatan dekat Gusti. Fayaqulu moko ngucap sapa si mayit, man anta man iku sapa anta utawi sira. Ma raaitu ora tau ningali sapa ingsun fid dunya ing dalem donya aswa'a ingkang luwe elek mingka saking sira. Sapa bende? Engkau tandi kenalan jubok kada beendri selama engkau di ning atas dunya. Tak pernah rasanya kok ngetela orang kada beun hulak rela wajah ki boda saya cubaan boleh. Oneng hulak kembian. Biru. Karo bene jeleng ruah biru. Berhubung lapar ngak kelpon masih hulak. Hereng lapar, aculing hulak lapar pasaan. Haja kelpon haja moro bene kencan ada ya. Mulai lapar lah. Masih belotong haja seger. Haja manis haja gula padahal belotong, Pak. Kalau mirip dia. Rela lapar. Dan reng jalan orangnya siapa pun kau tak kenal kebaan sekali. Maro itu aswaan mingka fid dunya. Engkau tak pernah ngetelak selebih cuba, lebih beceng, lebih daripada benda tak pernah kau di ngetelak kenalan, ngetelak orang kada benda. Qala maka ngocak rajulun kelak ngocak ana utawi ingsun iku amaluka amal sira al khabithu kang elek. Engkau ri amal ben. Mak kelopai ben. Hereng beun sing ngelakonen zina ya beun, mabuk ya beun, judi ya beun, ngeberder ya beun. Pak kelopan nah. Yang kau amal beun secoba. Pakaton orang secoba bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya tambah takok, Pak. Salah neng kuburan pun keadaan peteng calemotan. Kepek bi kuburan ke tokuin orang celeng boceng. Aduh. Ada remer ya. Kita ambu sambil. Hah? Ki pancet. Aduh minu kinangan. Jangan pada tuan lah. Ki pancet. Ki ngebreder. Anan soro ngocol. Tebang soro orang neeman pesen kok. Nyoro orang ya buru. Jadi anan soro ngocol deren. Sapasaan padahal. Naudzubillah. Ana amalukal khabith. Engkau ada amal ban saya coba. Apa amal saya coba? Ya amal saya coba pokoknya. Saya anggap coba. Amal coba ini masih ada mengerem ya berarti orang ini kan mau ngelakonin bareng saya coba ini ke bareng saya simpen mon saumpamana ekate labi orang sampean todus ada bareng coba, Pak. Adapun bareng bagus eta mau orang ya tak todus. Namun taat dekat Gusti Allah ada cerita ring todus, Pak. Tetapi mesti orang ini kemakin pun terbalik. Salat berjamaah todus, ngaji todus, hadir majelis todus, solawatan todus, manakiban todus, tahlilan todus, todas todus to. Alasna todus. Tapi mau kecubaan, wah rang terangan, Pak. Rang terangan ada todus sekali, ada gungcang-gung sekali. Takut ketemu orang takut ketemu guru takut ketemu sobung ada olah pasakali hatta sama orang yang soleh pray ada sahabat lah ini kau di akhir zaman pun terjadi nih kampunan terjadi bahkan bangga kelaban kecuba neri bangga bangga kelaban amal cubaan waduh tambah tu satu kali nggak nih Pak benih todus orang ngelakonin dosa ben aben sadar ja aben ria salah ki keneng jarep tobat orang mon ahli maksiat dekat Gusti Allah king sadar aben aroma saja aben di dalam keberadaan salah maksiat dekat Gusti Allah ki keneng jarep tobat berapa orang atau dari kesalahan juga sebalik orang sahli ibadah orang sahli taat dekat Gusti Allah king aben aroma setandi salah sekali dekat Gusti Allah dan kadang aben lupa tak sadar diri sehingga setan masuk dari nganeka sehingga aben ning akhir umur coba tining Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Engkau amal baan can orang seceleng gelek. Tsumma yuftahu nuli kari-kari den buka lahu kadu si mayit apa sing den buka babun lawang ilan nari maring neraka. Fayanzuru moko ningali
Fayanzuru mongko ningali sapa si mayit ila maq'adihi maring gondong goni si mayit finnaring dalem neraka. Fala yazalu mongko ora lingsir-lingsir ora leren-leren sapa si mayit kadzalika hale kaya mengkono-mengkono yanzuru ila maq'adihi finnar hatta taquma sehingga jumeneng apa as-saatu dina kiamat. Pekaton bi Gusti Allah buka ning dalam kubur orang nikah labeng dari labeng nara fayanzur ila maq'adih maka dari labeng ni bakal ketengal orang se dalam kuburan kala di tempat se tempat nang neraka re ketelak lanan fala yazalu kadzalik hatta taquma as-saatu sampai dina kiamat pekaton bi Gusti Allah. Aduh tambah tak nemu merah beringin reng jeleng beceng abek kek kepek di kuburan kek pakaton neraka 20 tompok je ada dorong dia ki dorong masuk dia ada ki alam permulaan ni kah beda cuklengan beda kepunan dari kepunan surga beda cuklengan dari cuklengan neraka nika cuma hanya napa sekedar tayangan tok dek ning kuburan nika ada tempat abeen ada kendang nabeen ada seksa nabeen pakaton kapi tining Allah Subhanahu wa taala. Ya, nika keadaan orang sebanyak amal cubaan Pak. Mereka nak tambahin dak amal cuba rela, kebanyakan amal cuba rela. Ambuin bonahan. Ya. Fokus ke ada mangke. Rumah masa depan, bene bung kotok masa depan ku sampeyan ke kuburan dan di masa depan kia. Akhirat masa depan kia. Celengan apa sih kebe kira-kira? Sanggup apa saya kebe kira-kira? Berapa kali hataman Al-Quran? Berapa ibu sodako? Berapa rakaat solat duha? Berapa rakaat pejeng malam? Nih keperlu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dabune Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Muhasabah dari mangke tuh. Abe tambah tuh amal sekam masih kebe. Ya Allah. Abe umur 50. Gula makin lah pak bolo lah pak. Kejaki pak bolo tung pak bolo dua kejaki seket ngalle jangan mana. Ngajak kopi lah tak tepa kopi kemakan kopi ni. Ngajak orang lah tak tepa oyang. Ngajak kemedemak mulai dia je marah. Hah? Cek saking engkau bilang ki sehat tak bisa. Cek saking engkau bilang ki kuat tak mungkin abeli lala mopong durung. Mumpung kita kasta. Ki pada kesempatan kita kan. Ya. Insyaallah lamun kula panjenengan cuba kecubaan ni ka tompok kelaban kebagusan maka diki kecubaan ni tak katon Pak. Berdasi ulama ada bu tetap katon kenge sapa ora. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sorotorok bunte amal cuba ni ka kelaban kebagusan tompok. Berdasi ada bu gosok. Bersada bu enten tetap catatan tak bakal elang kenge sepora bi Gusti Allah taala. Tamhuha lepur ekosot kelaban kebagusan. Nah, kudu beda setip bah. Sampean nulis papan tulis kilero gosok bareng penggosok. Nulis bareng potelot salah beda setip bah. Lah setip bah penggosok entusan eka amal seba bagus. Lemon sampean tetap ngocak banyak amal cubaan keng teh torok buntek bi kebagusan dia pancet cetek gosok tak setip. Nah neka keadaan orang-orang sing alam kubur. La ilaha illallah mantar muka tete ilmu semanfaat mantar muka panjenengan selamat dunia akhirat mantar muka kuburan khusus kuburan keluarga ring sepo sampun peleman ke alam kubur ban kuburan kul panjenengan pagi sebekali tempat nama termuka dadi yakina tempat raudhatun min riyadil jannah amin Allahumma amin wa yuqalu yuftanul mu'minu fi qabrihi wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الفلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى
وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر يا الله لا إله إلا الله وأخلاءك يا علماء نهضى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب على الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله الفاتحة حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شبو كرب إنسان وقي عقل بإنسان قد بالربان وسنش عبد القادر الجيلاني وسنسنا شاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المليباري والإمام ابن حجر الصلاني والإمام عبد الرحيم بن قاضي وأصولهم وفرهم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس قد بشرطة البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قد بالمل الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفهم ومن مقدمة عبد الرحمن السقا والألمان المضار وإخوانه ثم الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر السقا والحبيب علي بن السقا والحبيب أبو بكر بن محمد القرسي والحبيب صالح حميد تانجو والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب عبد القادر بن جدة والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن بالفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأصولهم وفرهم ثم إلى ركيج جاسم نور سم زوجته هاشم رافي وزوجته يحيى عبد الحامد Pasuruan ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وأصول مغفور ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويوفقنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا يجعل قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلما نافعة وأن الله سبحانه وتعالى تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن وما عملنا من عمل الصالحات في هذا الشهر رمضان عيد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وعما بعد وعلى تحب ترضى يا ذا الجلال والإكرام بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد رب العالمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.